Josip Kokić. Ovu dramu koju su moji prijatelji prolazili i prošli itekako oštećeni i fizički i umno i psihički, ja sam prolazio to već nekoliko puta. Zadnji puta je bilo pred katedralom, kad sam samo napisao na panovu da želim da javna televizija, hrvatska javna televizija koju mi plaćamo, da da informacije, to je bilo vrijeme posjeta pape, da da informacije što je to Europska unija, što je to pozitivno, što je to negativno. Molio sam krunicu po cijeli dan, doživio sam najbrutalnije hapšenje čak u katedrali, pokušali su 2 pokušaja da me ukazati, ja sam pobjegao u katedralu. Evo, toliko za uvod. Kad se tiče gospodina Mira, kad sam vidio, ja nisam znao ni ko je on, ni šta je, ništa, samo sam vidio vindjaku njegovu s leđa, ja sam počeo plakati. Plakao sam jer naprosto ne mogu prihvatiti u svom mozgu da tolika brutalnost može biti izražena. I kad je Marko rekao da imaju pravo, da je to zastava koja po zakonu ne smije gore biti, i tako dalje, i kad im je rekao ono što je rekao na televiziji, da su odori kriminalci, oni jesu kriminalci, a ja bih rekao i zločinci. Zašto zločinci? Na HTV-u čini mi se da je data izjava da su specijalci nakon incidenta branili pristup zastavi Europske unije koja je simbol Europske unije. Ja vas pitam ovdje vas kao ljude, ne kao novinara, nego kao ljude, kao ljudska bića, koji je to simbol Europske unije bio kad je počela agresija velikosrpska na Hrvatsku? Njihovi ljudi iz Europske unije, iz Ujedinjenih nacija i oni sladoledari koji smo zvali u dokumentarnom filmu, oni su rekli kako je cijela Europa šutjela i praktički podupirala i Miloševića i agresiju i ta ista Europska unija koju danas mašu, koju Josipović i Pusićka hvale, oni su stvorili u Bosni državu na genocidu. Oni su izravni krivci za Srebrenicu, izravni krivci su za Vukovar. Simon Svens, kad je bio u Vukovaru, kad je pao Vukovar, tada je bila majka od Željke Jurić, one curice iz kolone koja je poznata u cijeli svijet obišla, ona mu je govorila u lice na hrvatskom, on je prevodio, on to ništa, ignorirao je sve, tu majku i tu djecu oko nje i tako dalje. Čim je zašao iza ugla u Vukovaru, počelo je štektanje mitraljeza, odnosno strojnica i počelo je ubijanje. Drugim riječima on je samo došao tamo, ono, da ne kažem, sotonski se pokloniti se zlu. I to je ta Europska unija. Kona je uveo embargo na oružje, Ujedinjena nacija. Oni su dali embargo na goloruki narod. I mi hrlimo u tu uniju. To je žalosno i sramotno. To je bit svega ovoga što mi svi govorimo, što oni prolaze i što je rekao netko i Marko, ovo je sitnica što nas čeka. Oni žive za represiju. Zato su svu novac uložili i kad Josipović kaže da je mudro sve što se digne porezi, nameti na građanstvo, sve je to mudro da bi se poklopile, začepile proračunske rupe. A gdje ide taj najveći novac? Ne ide narodu. Ide u očuvanju njihove piramide na koje oni počivaju i koja je poslušnička. Nažalost, i novinari HTV-a, to sam rekao i Hrvoju Zovku, zadnji put kad je bio ovdje jedina kamera HTV-a bila da su praktički vi novinari da ste upotrebljeni kao doušnička djelatnost. I kad dođe na koncu od te kamere Hrvoja Zovka, nijedna vijest nije bila na HTV-u. Apsolutno ništa. Dali su sliku bez tona i to 5 sekundi. Zato je meni žao i vas i nas i skupa, ali što je rekao Natko, borit ćemo se, tek sad počinje bitka za Hrvatsku. Tek sada počinje, kad su oni pokazali svoje lice 100%. I to je tragedija. I svi smo odgovorni, što je rekao Petar Šegedin. Svi smo odgovorni. Ne može se niko ni izuzeti, ni vi novinari, ni vaše obitelji, ni moja obitelj, ni moja djeca, nitko. Ako hoćemo sačuvati ono zašto su branitelji pali. I u Vukovaru se i bio je taj transparent na trgu Bana Jelačića jučera, kad se napisao u Vukovaru jedini među 50.000 koji se nošio transparent, pisalo je: branitelji Hrvatske, branitelji Vukovara i branitelji Hrvatske nisu dali svoje živote za neke nove tamnice zvane EU i U, već za slobodnu i suverenu državu i sve građane koji u njoj žive, a koji vole svoju domovinu. Mi ne mrzimo naše neprijatelje, mrzimo zlo koje čine. Niko od nas ne bi nasrnuo na policajce. Zato oni jesu zločinci, jer štite tu simbol Europske unije koji jest zločinački. I pokazao se u ratu. I to svaki čovjek zna u ovoj državi koji je doživio sudbinu rata.
I od prognanika, i do onih koji su izgubili živote, oni koji su ranjeni i koji danas tako dalje. Ja imam mnogo branitelja poznam koji trpe zbog nepravde. 2000 se branitelja ubilo. Zašto se ubilo? Zbog nepravde. Hvala lijepo.